كماتش ودي كمال خبره هلا ود حاوبي وال كم تلو مرقع حبش اديكيشن مسيك مال الحوات كم تتريقوا زلخما بسنا يا نايتي ريسيشن بهال نبره فرهي ناي لما عن ريبورت كنت يتو مالتي سو انت ايتنا لما عن ريبورت كنت يتو كن رينا right let me see this is why it's falling down okay so سلستر استي اللوانا مالت تنكل تقاتن كفتن كفينا هنبلن تقداماي علتاوي ناي لمي صبصب سقعت قطباوي منقل قال اهديو الرقاقيوا very good news right recession تبهل نيرو ناي لما عن تزنبر ريبورت نقولوا الرقاقيوا وصر حدا كالايت نتبي ناي لول نشتي ابديت على هنا ناي ايران اند اسرائيل سالسيتي ناي غازا ceasefire to negotiation ويك عم زراب زلو ناي غازا نشتي بزعبو نشتي سورس كن هبنا بزعبو kind of detail لن جن at least according to Wall Street Journal كم زبط هجن اشتغل لنا بزعبو خا نحبركمنا سورس كن رأيكم حوات so زين سلسة أرستخدم تنكفينا قدامي تبتنا يقطبا economical نرأي مالتهم. All right, so far بحفش so many was great report كله صبغ إنيرو PPI, CPI, and then retail sales نايلو معانتي jobless claim كله صبغ إنيرو بمولو إذا صبغ إذا كأنت هجرون the stock marketنا I know everybody should green right stock market should be green صباح هيتصبي من البات عربي صباح كا sell off ويكا profit مسار سلز هلو صباح ونداون كوني خلي مالتي technically مرت صباح زخون report دارجا يلا مغصال main question غير وزر له جيز ناي إيران and إسرائيل كونتات نحر تراجعيو will be okay نستي نري أزلنا داتا ناي ممتع مالتيو الساعة قرب الشغالي تازلا yeah نبتو داتا ريت I know you should be green my friend alright what is my calendar I don't have it I thought I do alright let's get it economy calendar إن نتكلم كل شيء حوات زي بعلهم كتكبروا تدخلهم تي economy تانيرو نايز سومن زي بحفش ياخذ نقرأ كايو so أبزي الله أبو مولن حتصير بزبالة مالتيو نعم كرينا دن كاب حليفو انتي خمسالنا كرينا أغسطس Tuesday what is my mouse at Tuesday alright Tuesday they كنا لما عنتي ناي حامس نهري alright number one initial job less claim مالت سومناوي احوات سومناوي كاب سرح عدو عل زخون سبات بصراحة عدو عل كونم ريجستر زخون ان امبلويمنت زخون سبات مالتي سو يجوالي ماركتنا تصبي وزنبره كبابي 334 سوري كبابي 334 شح از تثبيت زماكل زلو يخونو ابزا سومن زيا ناي كساب اغوستين زلو سومن ناي زاز حلفت مالتي سبات عدو عل كاب سرح كخوني أم زمل جنبت نيرو كام لبدي كابز نبرت أبصابات نايز حلفهم عليتي والكوينو دينو كندي سبات راي عدو عيل كوينو كباب خليت 220 شوعات شحت راي that is great news مخنياتو بزح حساب عدو عيل كخوني تصبي نبر ماركت وحدات رايحهم وحيدهم almost save تحرقير كنازي أربعة كابتي سلسة almost شوعات الشح يخون ميس جروا ماركتنا مالتي شوعات الشح قليل لا يكون سلازي إذا ريبورت زيها بتعمل صبوتيها حنت انت بزح عدو إلك هيكون زيناب إذا قطر زي كل تميت سلاسان قالن أربعة صبينا ماركت ناكل تميت حمسان ناكل تميت سوسان شحكا يكون مو نقط أبانا خايب بالا شوي كان ماركتنا خايت غيره زي از حلفت عربي زي حلفون زي غيرات تاريخ ما مالتي سلازي إذا مو حدنا إذا قطر زيها صبقتيها انت أزيها سلازي سبسي سروحو يسرح له ان امبلويمنت سي ابتزلو ان افريج 4.3 كاو اي كعبني ويون اي كخيدني زبل قمتات ماركتنا لو مع انت زردي وكا تماهير له سلازي ازيا ابز حلفه اذا جود نيوز ازيا ابز حلفه اين فوتوان يرنا ابز حلفه مالت هجي جن جود نيوز ناي ماركت نفوتينا مخنياتو ناب مودا ماركت ناب ريسيشن قريبنا سلازلنا نسو سلازخونه or نحنا سوفت لاند إن عندنا نزل هدي ماركتنا هم يزبزلوا so normal دا خير الله أمبر we don't like كم زي عبيز هون damage خير يقولون مالت so the number زي it's a big أبز حلا في لكم نيره زي أقصر زي ندحر كابز قمتات نلعلم زي حدا جنيا خد كوني إننا so من الوقت أنا يفدرالون سي أمي فدرون كتك على فاتخ لا جن no normal الحركينا جن نايتي تطبق نجر ناي recession دحين كنا تعالنا إحنا بالله so كله إيدنا تبي زي أنا لكم كله نناتو زي retail sales
ጠቕላላ ሴል ናይ ጁላይ ናይ ወርሒ 7 ናይ USA ካምፓኒታት ዘቕረብኦ very good ኣሕዋት ማርኬትና ተጸቢዎ ነበረ 0.3% ኢንክሪዝ ክገብር ካብ ወርሒ 6 ወሳኽ ክገብር ካብ ወርሒ 6 ወርሒ 6 ኔጌቲቭ 0.2 ነይሩ ኣብ ወርሒ 7 እዩ ዋሊ እቲ ሃይ ሴል ዝርከቡ ኣሕዋት ወርሒ 7 ብጣዕሚ እቲ ናይ ረቨኑ ግሮስ ሴሉ ሃይ እዩ ወርሒ 7 ደን ሽዑ ወርሒ 11 ወርሒ 12 ናይ ሆሊዴይስ ማለት እዩ ኣብዚአን ሰለስተ ወርሒ እዚአን እቲ ግሮስ ሴል ኤኒ ስቶርስ ኣብዚአን ሃይ ክትሸይጥ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብረጅ ስለዚ ናይ ዩኤስ ማርኬት ኦኬ ካብ ወርሒ 6 0.3% ወሳኽ ገብር እዩ ካብ ወርሒ 6 ሴል ሬቨኑ እቶት ናይተን ስቶራት ናይተን ካምፓኒታት ማለት እዩ ኩለን ሸጣ 0.3 ወሳኽ ገብር ይብል ነይሩ ኮይኑ ግን 1.0 ወሳኽ ገይሩ ቡም this good number ምክንያቱ እዚኣ ሓንተና ካልአይቲ ነታ ሪሴሽን ትብል ነበረት ኩነታት ከ እንታይ ገራታ ኣዳዓይሳትልና ዋል እሞ ካምፓኒታትና ኣታዊ ረኽባ ኣለዋን እዩ ዝብል ዘሎ ማርኬትና ወሰራሕተኛታት ኣይወፅን ዘለዉ ኣይስጎጉን ዘለዉ ድሓን ኣለዉ ወካምፓኒታትና ከዓ ካብ ግምትና ንላዕሊ ኣታዊታተን ጽቡቕ ዓብዩ ብ1% ዓብዩ ይብለና ኣሎ this is great good news ማለት እዩ ኩሉ ሪቴል ሴል ማይነስ ኣውቶ ብዘይካ መኪና ኣውቶስ ነገር ከዓ ንህለኩም 0.1 ትፅቢት ነበር 0.4 ዕቤት እዩ ብዘይካ ኣውቶስ ዋው that's great እዚ ኢምፖርት ፕራይስ ኢንዴክስ ካሎ ዝመጽእ ላይክ ኢምፖርትስ ማለት ካብ ሰደድ ዝመጽእ ማለት እዩ ንሱ 0.0 ነበር 0.1 እዚ ካ we don't like it export ዳ ክንገብር ኣለና ነበር so can you technically that's fine so this two numbers is really great ናይሎም ማዓንቲ ሪፖርት ማለት ህዋት ብሰንኪ እዚኣት ኣለኹም እዚኣን እንድሕር ኢና ናብ ማርኬትና CN why is my computer is I hate to do this right so marketna እንታይ ገይሩ ዘሎ ብሰንኪ ዘናይ ዘን ክልተ ሪፖርት እዚኣተን ሎም ማዓንቲ it is great and lovely ማለት እዩ so it's come back rally again ምክንያቱ አንተ ወን ተቕሰን ነይሩ it cease fire what I was saying ceasefire what was yeah I thought I sent that report net free ናይ recession ዝብል ነበረ ፍርሂ ቀንጢጥዎ that's recession ዝብል ነበረ ፍርሂ ቀንጢጥዎ ማርኬትና ሕጂ ናብ ጽቡቕ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ትጸብጻብ ማለት እዩ well there is another ways not happy like USA 10 years snap ካብ 3.8 3.9 ናብ 3.93 ኣብ ገይሩ እዚኣ ከዓ ነታ ሬት ናህና ወለድና ቁርብ ኣይቀነስን ዘሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን that's fine እቲ ንሕና እቲ ሪሴሽን ኣይርአ እምበር overall federalist መስከረም ክመፅና ስለዝኣመና ሽግር ዝበሃል የብልናን ማለት እዩ so market looks good and green I'm like why is my computer again damn it okay this is all great yes stock bonds nalakum down is like up S&P is like up everything is great صباح قيار يخلي doesn't mean ማለት له ማዓንት ጽባሕ አለ ማለት አይኮነ like bonds is still like yeah 3.93 up ገይሩ we don't like that number እዚ ኣኳ ዳውን ክትኮይና እንደሊ oils እንድሕርኢኹም it's great it's okay not bad crypto እንድሕርኢናየውን yes a little down I think so crypto comes a little complicated ምስናይ እዚ ብሕልፍናይ ኩነታት ብጣዕሚ ጽልዋ ይገብረሎ so this is how our market so far ማለት እዩ like እንተርኢኹሞ ማርኬትና ብጣዕሚ ሎም ማዓንቲ ጽቡቕ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ኮልና ግን ጽባሕ ክቀየር ይኽእል እዩ Nvidia is not like look this Nvidia is added today only see 4.04% like Tesla is what is Tesla is like oh wow added 6.43% that's great all right well 214 እጂ እንታይ እዚ ክንርኢ ከለና ኦኬ ናይ CME Fed ከዳ አንታ ክኸውን ይኽእል እቲ ሬት ወይ ከዓ ቆርጾ ዝበሃሉ ዳኣንታ ክኸውን ይደስ በለ እንድሕሪልና ናብኢና ክንመጽእ ኣሕዋት CME Fed I know Fed እንታይ ክኸውን ይኽእል ቁርብ እንታይ ኢልና ነርና ትማሊ ኣሰባህሉ ኣብዚኣ እንድሕር ሒዝኩምን እቶም ትማሊ ፎሎው ዝገበርኩም ማለት እዩ ናብዚኣ ዋይ እንዳለመንካ ኮይና ኦኬ look this መስከረም 0.25 ጥራሕ ሬት ክቆርጹ like ምክንያቱ እዚ ኣሱሳን ገለ ነራት ማሊ ጽቡቕ ዝኾነ ዳታ ሪፖርት ካብ ትጽቢት ንላዕሊ እንድሕር መጽእ እብል ነረት ማሊ እዚኣ ናምበር እዚኣ ክትውስኽ ኢለ ወረካኡ ንላዕሊ more exaggerated ተዝኸውን ነይሩ ኸ እታ ካልእ ምመፀት ኣብኣ ኸላ ሬት ኣይቆርጹን እዮም ዝብል መፀት ግን 100% ሬት ቆርጾም እንታይ እዮም ሶፋር ሕጂ 0.25% እዮም ቆርጹ ንህለኩም ኣብዚኣ ማለት እዩ so እዚኣ
50% ሃይ ዝነበረት 0.5 ቆርፂኦም ዝነበረት ሃይ ኖ ናብ 24.5% ዳውን ኮይና ኣላ ስለዚ መስከረም ብ0.25 ሬት ቆርፆ ምክንያቱ እዚ ዳታ ንሪኦ ዘለና ኢቭን ዶ ፅቡቅ ዳ ይኹን ቁጠባና እምበር ንዕኦም ራሽ ኣይገብሮምን ንፌደራል ፅቡቅ ዝኾነ ሪፖርት ንረክብ ዘለና ስለዚ ራሽ ኣይንኸውንን ዳዓይነት እዩ ምናልባት ዛይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዳታ ዛይ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሪቴል ሴልስ በል ናይ ጆብለስ ክሌም ዝረኣናዮ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ተዝኸውን ነይሩ ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ዳውን ተዝኸውን ነይሩ ኣክድቢ ኣግሊ ማርኬትና እንታይ ምኾነ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ናብዚ ሃይ ምኾነ ምክንያቱ እዚ 70 ገለን ፐርሰንት ምኾነ መስከረም 0.5 መቆረፆ ንሳ መምፃእካ ኣይንፈትዋን ንምክንያቱ ንሱ እንድሕር ወዲቑካ እታ ቁጠባና ክትወድቕ ስለትኽእል እታ ሪሴሽን ማለት እዩ ዊ ዶንት ላይክ ዳት Okay, ተሰማሚዕና ኣብዚኣ ፀብፃብ እዚኣ it's great beautiful ዝኾነ ሪፖርት ማለት እዩ so ካልእ all right let's get this calendar out ካልእ very much ቅድሚ like 12:06 p.m. according Newsweek ኣሕዋት ራእይዋ Newsweek Israel officially says Iran war inevitable and US should strike now. What does that mean in clear Tigrinya? Israel officials እንታይ እዩ ዘሎ Israel officials says like Iran ሲ በቃ ክትድርቢ ወይ ከዓ ወራር ክትገብር ምዃና እዮም ፈሊጦም ዘሎ ስለዚ USA ክድብድብ ኣለዋ ጠጠው ክትብል የብላ that's the topic like what does that mean right so እንድሕር ኣንቢብኩም እዚኣ article you guys it's like Newsweek this is danger Israel ኣነ ጠጠው ኣይብል no sorry Iran ጠጠው ኣይብልን እየ ትብል ስለዘላ ናይ ግድን በቃ ውግእ ክትጅምር ስለዝኾነት USA ኣይንፀበያ እዩ ዘሎ እስራኤል we cannot do በይንና ክንገብሮ ኣይንኽእልን እያ ትብል ኣብዚኣ ሰንተንስ ዘላ እዚኣ so ከምዚ እስራኤል ሲ ባዕላ ትግበሮ ዛ ዓይነት ንጀምሮ ዛ ዓይነት እዩ ኣይንፀበያ እውን that is I don't like that article ሰሕዋት we don't like that ኩልና ከምዛ ንፈልጣ you know that ሰላም ንኽፍጠር እንታይ ዝብለ okay Islamic diplomatic has told news it's diplomatic na Israeli a large scale confrontation with Iran was guaranteed to come and called USA President Joe Biden to take direct action against Islamic Republicans sooner than later well እቲ ናቶም ዝገብርዎ ዘለዉ በቃ ጆ ባይደን ስጠጠው ክብላ ይብለ direct action ገብራሎ against Islamic Republicans sooner than later very bad right so ምክንያቱ I think so Fleur Hussein Nahon something like is ባህልቲ ስፔሻሊስት ማለት እዩ so the ministry እዚ እንድሕር ኮይኑ ናብ ሕማቅ ክኸይድ እዩ ሎማ ዓንቲ this is our topics እዚ ኣበይ ምዕባለ ትበፅሕ ናበይ ትቕፅል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኢና ርኢና ናይ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ቶክ yes let me see this Iran electronic confrontation with Israel ሕጂ እንታይ እዩ ኢራን ኢኮኖሚስት እውን ትሪኦ ስለ ዘላ ብዙሓት ናይ ኣብቲ ሚድል ኢስት ብዙሕ ናይ USA ወተሃደራዊ ኣፅዋር ካልእ ስለ ዘለውን kind of ቀይራ ኣላ ኢራን ሕጂ ከምዚ ፍርሂ ዝዓይነቱ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ፅልዋ ክሕድር ስለ ዝኽእል እዚ ኢራን is kind of lower down according that source እዚኣ ክንሪኣ ከለና ማለት so backed hacking group so at least small little slow ኮይና ኣላ እቲ ኢራን ትብሎ ዝነበረት እውን kind of ከምዚ ብዙሓት ኣብኡ ስለ ዘለዋ ኣፅዋራት ድን ካልእ ድን ናይ USA ኣብኡ ስለ ዘለዉ kind of back up ከምዚ back up economical እዚ መልክ ኢላታ ተዛረቦ ዘሎ ይሕዋል so this is a source ካልእ ቶክ ኣሎ ሎማ ዓንቲ ውዒሉ ኣብ ቀጠር ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ብዘይካ ሓማስ ኣይተሓወሱን ምስኣቶም ናይ ኢጅፕት ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ናይ ቀጠር እዚኦም ኩሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ ሰማምዑ ክብል ከለኹ እቲ ነጉሴሽን የካይድዎ ኣለዉ ሎማ ዓንቲ ናቱ ሞር ፀብፃብ ክመፅእ ክእል እዩ ድሓር ባህላይ ኣነ እንታይ እዚ እቲ ሆስተጅ እቲ ናብ ጋዛ ዘለዉ ሰባት ምቅያር ምልውዋጥ ማለት እዩ ከባቢ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ጋዛውያን ኣለዉ እንደገና ከባቢ ሶሪ let me see ክንደይ እዮም ጋዛ ዘለዉ let me see this I think so let me read my numbers over here according to many of that okay yeah according to the New York Times እንታይ ኣትብ ዘላ numbers ኣሎ
Am I right? እቶም hostage ተታሒዞም ዘለዉ ሲ ክንደይ ሰባት እንደ ክርኢ ደለ? Okay, right. What is the other one? Alright. Is that Wall Street's bringing them? Well, ልዕሊ 40,000 ይኸውን ኣብዚ ውግእ እዚ ከም ዝሞቱ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። I thought I seen it some numbers. ብሓፂሩ ፓለስታይን ተታሒዞም ዘለዉ ካብ እስራኤል ክኸዱ ኣነን ብጋዛ ተታሒዞም ዘለዉ ከዓ hostages ናይ እስራኤላውያን ከዓ ክምለሱ እዚ እቲ negotiation over ceasefire ዝኸይድ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። This is good report finalized ኣይኮነን still ሎማዓንቲ ተኩስ ዝወዓለ እዩ ፅቡቕ ነገሩ ሃማስ ግን ኣብዚ ክትሕወሶ ኣይከኣለትን እቶም numbers 40 እቲኦም ገሊኦም 40,000 ገሊኦም ከዓ 120,000 እዮም. What is the numbers? Come on. I thought I did that. Okay, I got it in here. All right. So the temporary ceasefire leads to return Hamza Israelawan hostage. Sorry, Hamza Israelawan hostage. نهلكم. Plus 150 Palestine prisoners. أسرات كأزلو زي ملوات نخمت. That's it. Temporary ceasefire is the what? According this, what is this? Okay, according the New York Times مالتي. This is the talk. لما عنتوا علي Middle East. لما عنت أبقى كينو ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ከይዱ ናይ ኢጅፕት ነይሮም እስራኤላውያን ነይሮም ሃማስ ግን ኣይነበሩ. Alright, so the White House is really working on it. ማለት ፅቡቅ ገይሮም ይሰርሑ ኣለዉ ፅቡቅ ነገሩ ነዚ ጠጠው ንምባል ግን ነቲ ካልእ ነዚ ናይ እስራኤል ሶሪ ናይ ኢራን ግን ምክንያቱ ሃማስ ተትሕወስ ነይራ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ዘይምሕዋሶም ቁርብ very kind of not happy ብዙሕ ደስ ኣይብለካ ንሱ ማለት ሙሉእ ክኾኑ ክልተ ደሊጌትድ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ዩኤስኤ እዞም ክልተ ከይዶም እዮም ኦልሬዲ ከይዶም ኣብኡ ኔጎሽሽን ውዒሎም ለማዓንቲ ኣይደኖ ክቕፅል ድያ ቅፅልን ክሪኦ ኢና. This is the good news. Good news is kind of a little slow down. ፅቡቕ ነገር እዩ ቁርብታ ናይ ሓንቲ ዝረኣናያ ናይ ኢራን ኦፊሻሊ says like ኣሜሪካ ጠጠው ክትብላ ኣላ ንኩለንተን ናይ ሃገራት ዕራብ ክትጅምር ኣለዋ ዝብል it's kind of scary ቁርብ ዘፍርሃካ ነገር ከዓ ንሱ ምክንያቱ overall ግን ድቶክ ይቕፅል ምህላው ፅቡቕ ነገር እዩ ሎሚ ምሕላፋ ዓባይ ነገር እያ. so ኣብ ቀፃሊ እንታይ እዩ ናበይ ክስዕብ እዩ ድሓን ሓቢርና እንዳርኣና ከይድና ኣሕዋት like little ግን ከምቲ ዝነበሮ kind of soft ቁሩብ ኮይኑ ኣሎ ቁሩብ ትሕት ዝበለ ነገር ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ንባዕሉ እዚ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ እውን ኣዝዩ ከጥቃዓና እዩ ዝብሉ ኦፊሻሊ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ America is all over up to Middle East ማለት ኩለን ሚሳይልስ በል ማሪንስ በል ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋራት ናይ ኒኩለር ኣንቲ ኒኩለር ሲሆን ኩሉ ኣብሎ ኣብቲ ቦታ ኣሎ. So if they are smart they should stop ማለት እዩ ምክንያቱ we don't want that, right? So still Joe Biden ግን ብጣዕሚ ይስርሓሉ ኣሎ. That's a good news. So let's see how it does. እዚ ጉዳይ ማለት ይሕዋት እዚ ትቐንዲ ሕጂ ካብቲ ኢኮኖሚካሊ ሬሴሽን ዋላ ተጋጠመ ፀገም ኣይኮነን ቴምፖራሪ 6 ማንስ ገለ ማንስ ኮይኑ ክቅየር ይኽእል ፀገም ኣይኮነ ፖለቲካሊ ንሕራ ሚድል ኢስት እዚ ሕማቅ ነገራት ኣጋጢሙ ኣኮርዲንግ ኢቨን ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኒኩለር ዋር ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ካልእ እውን ኣይኮነን ዘሎ ንሕራ ኣብ ኒኩለር ኤክስቼንጅ መፅኡ that's going to be a lot of damage ብዙሕ ብዙሕ ዕንወት ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ. So እዚ ዕንወት እዚ ከዓ ብቐሊሉ ኣይሃስስን ብቐሊሉ ከዓ ኣይከይድን. So let's see እቲ update ድሓር ክንገብሮ ኢና most probably ሓንቲ ቁርብ ሶርስ ኣይፈተኽዋን እምበር ካልእ ናይ ፅቡቕ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ. ceasefire ማለት like ነገራት ምርግጋእ ጠጠው ምባል እዩ. So it's good ምቅያር 50 እስራኤላውያን ክምለሱ ነን 150 ፓለስታይን እስራት ዘለዉ ከዓ ናብ ዓዶም ክምለሱ ሃማስ ኣይተሳተፈተን እዚ ጉዳይ ግን እቶም ካልእ ጥራሕ እዮም ዝገብሮ ዘለዉ. So praise to God ኣምላኽ እስራኤል ንኩልና ይሓልወና ለስ ኩሉ ሻዕ ፀሎት ምግባር ፅቡቕ እዩ. That's good news. ፀሎት ዘይትገብር ደስ በለ ፀሎት ኣይትበሎ ኣነ ይገብር እየ ብዚያ ስለዚ God bless you everybody and thanks so much. Our economy is good report and then let's see ፅባሕ ድዩ ካልእ ሓድሽ ነገር ኣልዩ ሓበሻ ኤዱኬሽን ክንመፅ ኢና. Thank you. ሰላምኩም ዛ ናይ ወልካም ኮርፕ ኣይተዛረብካ እንትብለን ኣለኻ ኣይኖ መርሃዊ ናይ ወልካም ኮርፕ kind of ከምዚ ሓድሽ ነገር ብዙሕ ተበለ ነገር የለን ዋላቶም ክመፁ ንፅበዮም ነበርና ከማን still ኩሉ ወዳዲኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እውን ኣይመፁን ዘለዉ hope ይመፁ ይኾኑ ማለት እዩ. Thanks guys. All right, bye bye.